August niriat sang ni som ni panga zir top ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Iran state media te chuan Nimin Khan Israel Mossad spy pakhat Rusbe Wadi chu tihlumani thu an puang Wadi hi nuclear scientist ni in Iran nuclear program chungchanga thil poimo le thuruk sang chu Mossad te hne na lo peru thin ti hriat chuani a Iran news agency Mizan chuan Wadi hi nilai ni khana chung thu relani ti an soya Mossad ho hne na hian Iran nuclear mun poimo te chungchang le Iran nuclear program mi poimo te chanchin te po lo hril thina Kumin jun thai Israel in bom mangan tha tak Iran nuclear scientist pakhat po kha Mossad ho riat tir wanga that thei an ni a Israel sipaiten Iran nuclear mun poimo ten bom chat theina chan po kha Wadi hne na tanga information an don thin wanga ni thu Mizan hian an tar langani Wadi hi Kabir University of Technology tanga nuclear engineering a PhD ne ni a Iran ram nuclear chungchanga thu nei tu sangber Atomic Energy Organization a researcher ani a Iran ram sarkar TV IRIB chuan Wadi in puang lai video hi an ti chuaka he video hian Wadi hian Iran nuclear program chungchang le Fordo le Natanz facility a uranium enrichment an ti na mun poimo uranium conversion facility UCF le fuel manufacturing plant FMP chungchang te lo peru thin ti apuanga Mossad ho tan chuan UCF le FMP lu na ringot po apoimo hle ani ati Wadi hian Mossad agent te na Vienna khopuya voinga nin mu thu te a hlon pek na tura cryptocurrency account na siam thu te Mossad agent ani zui zel theinan foreign passport siam sakan tiam thu te po asoyani Iran hian kumin ringota Israel ta na en thatu nian pu mi pariat lai an tihlum to ani Nimin Khan media sang-sanga Russia tan Ukraine in dawati top theinana US in thil sang-sanga tiam thu tarlana nia US President Donald Trump le European Union hroi tu te chuan Ukraine in dawa top theinan Russia hne na hian thil sang-sang an tiama hi Russia President Vladimir Putin poina pom theidon ni in an soibok Poland Ram News Agency onet chuan Tramapol te hian Russia hne na hian in dawti top ngalna turani kherlo poin inka hai puang hrim se ti in an nge na chu tiang ani chon Russia in Ukraine ram lo chu sak to te chu US in a pom puyanga US chon Russia hrek na hlipin European Union ram te hne na oil le gas athon chuak le theyang ti te po an tiam ni in an tar langa US chon Russia hi nei to ngai dan chungchang thak turin an beiseya US in Ukraine hne na ral thuam tan puina pek chun zom zel phal sak turin an phut bokani US President Trump Special Envoy Steve Witkoff chuan inka hairot na hi nilai ni khan Russia President Putin hne na hlana he inka hairot na hi European Union te poinan pompui ni in onet chuan an ta langbok Witkoff yan Putin chu Ukraine President Volodymyr Zelensky ne na inbiak na nei turin ang ena he hi chu Russia hian an chang lo thunga heti la hian Trump le Putin ate mai chana inbiak na nei ro Putin a hian rem ti thu asoya amhuna po United Arab Emirates UAE ram ni se ti ina rot zui nge antia Trump le Putin hi anin biani chuan kumsang ni som ni pakhat jun thla a Geneva khopuya Joe Biden le Putin anin biak nuwa US le Russia President te mai chana nin biak voi khatna ani donani Trump le Putin te hi mai chana nin hunun ber chu kumsang ni som poko kuma Japan rama G20 summit a khan ni in annuwa mai chana in muto lo ma se phone mangin voi tam tak anin betoni Russia ram State News Agency TASS po in Nimin Khan Trump le Putin ten in biak an tum chungchang hitar langin Russia ram Foreign Policy Advisor Yuri Usakov chuan hun reivak lowa President pani te hi anin mu beise ani thua soini in an tar langa Usakov hian President te in mu dan tura hian ro manna siam tan mek ani thua soya amun tur phei chu ti felani to a hun reilo te anin biak tur thu hi pona ni anga ti ni in ta sian an soyani nilai ni khan White House thupuang tu chuan tunhai Russia President Putin hian President Trump ne na in biak na nei rot thu le Trump point rem ti thu lo puang to a White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Russia hian President Trump mu an du thu an soya President hian President Putin le President Zelensky te na meeting nei in peireng ani atiani Nimin Khan India ram National Security Advisor NSA Ajit Doval chuan Russia President Putin chu Moscow khopuya hmuwa
Putin hian kumin tawp lama India ram ronzina tumthu puanani. US President Trump an India laka tariff 25% alak baka Russia oil le wanga penalty 25% danga pek le lai mekin NSA doval hian Moscow zinin Putin na han mua India laka tariff alak bel cha tura puan baka hian Trump hian Russia hi Ukraine in dona ti top thuai lo chuan na zo ka hre ka avo boka hetiang boru ka omlai NSA dovalan Russia ramazin kher hian omzia engmatak chuan ai nge yang ti arin theani doval hian President Putin hi India ramzina tuma wangin lom thua rila Russia le India chu kumtam tak chung thian than ni to wangin President Putin an India ramatlo tur chu India in hak lel hlea ra tha chuange ya be sei thu a rilani Putin a mu ma hian doval hian Russia ram Security Council Secretary Sergei Shoigu muin rampani inzom na nge zial an inzom na nge zual zel theina ram malak chun zom an tum thu an sai duna President Putin le Prime Minister Narendra Modi te mai chana inbe a rampani inkar po level sang beran soidun hun tur chungchang po doval le Shoigu hian an rela tunlai thiamna sang zela chawna thar ma chon tura rampani te thodun zela poimo thu te po an soidun ni in puanani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin khan Israel rama India palai JP sing chu komin India le Israel baka tunlaya US le India inkar chungchang te an soiduna Netanyahu hian India chu Israel thian tha kongsang sanga tho pui abik takin ram ven himna konga nget taka tangdun an ni thu asoya Operation Sindur lai po khan India chuan hlo tling takin Israel siamral thuam chi sang mang tangkai ni in a soibok Netanyahu chuan US le India in tun hnai a sumdon na chungchanga thu in mulo de on nei chungchanga India din muna riat thiam pui thu asoya ani na taka chuan India hi US chuan an tho pui ram nget taka an ngai renga India hi Asia khomol pui ram lian le poimo takani wangin US ta na poimo a in mamo ton ve an ni ti in tun hnai an in rem lo na po an soifel thuaya be sei thu a sei bokani hetila hian Nimin Khan Prime Minister Modi chuan India ram lo nei tu te le sanghaman tu te chungchanga tola tum lo thu le antana har satna thlena phaldon lo thu sain atula ni chuan engzat po ni se man kan pe mayang ati Nimin Khan Delhi MS Swaminathan Centenary International Conference man puin Prime Minister Modi chuan kunna thok tu te din mun hi kan ngai poimo ma sakberani lo nei tu ran vul tu le sanghaman tu te chungchanga India hi engtikong maina tol don lova har satnan to kan phaldon lo mimal tak poinan ma ani wang hian ka chan thei ti ka hria ma se ka in pe ani India hi kan lo nei tu te kan ran vul tu te le sanghaman tu te ta na aman pe turina in pe rengani atia direct taka soilavin President Trump tariff wanga India ram kun na thok tu te torna thleng theya antana dina tum thu a soina nia ngai ani India hian US a bu le thlai sang a thon lut hnem hle a Trump tariff ti san tur na saber tur te chu kun na thok tu te ni ti hria in Modi hian an thawanga hawani hetila hian Nimin Khan journalist pakhat chuan President Trump hi zo na zotin Russia oil leiram danganom treulaya engwanga India chau tariff penalty penge ni azota Trump hian Russia oil le saktu ram danglaka po hrek bel chana puana ni thuai don ti asoya darkar riat chela liama enge thleng don kan hre zelang inlam mudon chau hrek bel chana dangaron chuak zelang atiani President Trump chuan kumtam tak chung US thatna zar zowa remchang lo la thin te chuan danang takin US ne na chian pe to dona US in dollar tluk le ding on tam taka muthuai don ti asoya kumtam tak US thatna remchang mang tu ta hlim taka nom hnuwa US a sumaron luang lut ve to dona kan ram hi tlu chia se tia du thu sam tu te malak na chawin America ro puina tur hi andang thei to ang atibok India ang boka Traman tariff za somnga lak saktur Brazil ram President Luis Inacio Lula da Silva chuan Nimin Khan India ram Prime Minister Modi chu phone mangina bia khowela mishing tamna ram pani ruai tu te hian US President Trump malak na hi engtia chan le tur nge ti an soidun ngei rinani India le Brazil hi BRICS member ram ni in BRICS hi US in nataka soisel NATO ep tu turadin nia an ngai ania Brazil President da Silva hian nakum tira India ram ronjina tum thule India le Brazil te chuan kumsang ni somthuma chuan an inkara in sumdon ton na chu dollar tu le ding on som ni chuang hu ni tir manan tum thu exa post siamin a soyani Modi point exa post siamin
Brazil President nenan inbiak chungchang hi asoya. President Lula nen inbiak na hun thatak kan neya. Brazil ka tawh tuma min lo mi khwal dana lom thu ka hrilani atia. Sumdon na mai baka kong sang sang kan inzom nang hi zela. Kan tho ho na chu mi zongjong in an chor nge kan du ani ati ve bok. Brazil President Lula hi langsar taka trama soi sel hre lo ania. Traman Lula hian Tariff chungchanga soi tura nei chuan adu hun huna min phone thei ati po tram bia ka tum lo thua changin. Xi Jinping le Modi ka kolang. Putin ero azin thei lo wangin ka kol lowang. President dang te po ka kol zelang atia. BRICS member ram te chu trama Tariff chungchang soi pui ve ka tum thu soin. Trama Tariff in kan ram thewang hong dan kan soi ho huna thutluk na kan siam theyang atiani. President Trump hian BRICS chu America do tura dinani ti in. BRICS member ram te chu Tariff za somlak bel saka alo vau to ani. Bahzar ilo thira wangin kan lo me.